Kia ora e te iwi, haere ake nei I te Karere I pōhiri a te arawa I ngā kaiarahi a iwi me ngā rakahinonga Māori ki te puia I Rotorua I te rānei. Mo te timatanga o te hui Wāhanga a whauma 2026. Hei tā ngā pirihimana kua tūrakina e rātou he pūnaha mahi pī nui ki roto I te hiku o te ika. E whakatata atu ana tātou ki te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui a tara. Me te ha, kei roto I te kapa o te puke atua. E tahi a tau tohito me tahi tau hou ki te atamira. Nō reira kei ngā reo, kei ngā mana huri noa I te motu tēnā koutou katoa. Huarere te karanga ia kiri waitingi Russell, māngai mo te arawa ki te rōpū whauma, kia ara ake a whauma. I rere tēnei karanga ia I te hui a tau a whauma I Rotorua, ka whakatakotoria ia, he rautaki ahu whakamua. E huarua ake ai te uara o ngā rawa a te Māori, me te tauawhi hoki I ngā rakahinonga rangatahi o te ao Māori, ki roto I ngā kaupapa whakawhanake I te kaiarahitanga, I roto I te Wāhanga Māori. Anei rā te pūrongo a Roihana Nuri. Ko hoki mai te ao Wāhanga Māori ki te kāinga I whānau mai ai te whetereihana o ngā uepu Māori. He mea whakahirahira tēnei kia mātou kia te arawa. I te mea hoki tēnei kaupapa whauma I tīmata kē mai I roto I a te arawa. I raro tonu I ngā whakahaere a te arawa Trust Board I ngā tau waru te kau. Ko rāwiri waru o tūhaurangi Ngāti Wāhia me Ngāti Whakaue te reo pōhiri ki ngā kaipakihi kua hui mai nei ki te taumata ohanga Māori ki te marae o roto whio. I whai whakaaro rātou ki te whakakotahi mai te ao Māori, ngā taratihi o te ao Māori kia pai ai tā rātou whawhai. I roto I te kōti, whawhai ki te kāwanatanga, te whakakore haere I rā huatanga kikino nei. Ko te āhua nei, tino hariko ana, te iwi kua tai mai nei, he nui ngā kaupapa, kei muri te aroaro. Mohi ana tātou, kua pēhi tātou I tēnei kāwanatanga. Nā reira, ko te tūmanako kei te whai he huarahi, hei orunga mā tātou I roto I nei rangi. Ko kiri waitingi Russell o tūhaurangi Ngāti Wāhia me Ngāti Whakaue, te mema o te whetereihana o ngā uepu Māori mo te arawa. I think that we are capable of actually doubling where we are presently. I think that we can do that through collaboration. I think it's becoming more and more obvious that we need younger Māori with more technical skills to be involved in our ohanga. We have the opportunity to move beyond focusing in the primary sector and just being exporters to actually exporting our human capital. And I really think that ensuring that there is a place and our young people are welcomed and have an opportunity to contribute, we'll see that there'll be exponential growth. I roto I te whakaetanga penetanga, te Rotorua Township Agreement kei reira e mea ana. Hei pāinga mō ngā iwi katoa o te ao. E tika ana ko tai mai te iwi o kānata, te iwi take o kānata, ki wāinga nui I a tātou, te iwi Māori. Nā reire mihi atuna ki a rātou I whai whakaaro nui mai. Ki te titiro, I te whakarongo, ki te ako I te ho ngā huatanga. Hei utanga mā rātou, ara, ki te kāinga. Ki te tāparahia tēnei hui-huinga tangata I te tua paparawa o te ohanga o te ao Māori ki te waru, te kau piriona tāra, me mutu te papaki ngutu, me mahi I te mahi pakihi. Roihana Nuri, Māu kaha. Nei, rungora koutou I ngā kōrero a rāwiri mo te tainga mai o etahi o ngā iwi no kānata. Ana, ki tēnei hui a whauma, me te aha I waitohu a whauma, me te huinga o ngā iwi take o kōrama pia, he waikanaitanga I Rotorua I te rānei, I te hui a tau a whauma. Ko tā tēnei waikanaitanga he whakaōkawa I te hononga kia ahu whakamua I te mahitahi me te putanga o ngā hua ki ngā taha ērua. Ko tā tēnei hononga anō rā hoki, he aro nui he aro pū, ki te whanaketanga a Wāhanga, te tauhoko, te hono ki etahi atu whenua o te ao me te whakawhiti mā tauranga, tikanga whai hua hoki. Tira mai ngā
e wai tohu ana te whakaaetanga tauhoko I wainga I te iwi Māori me te kāhui iwi take o kānata. What we're finding is that the immediate value add, if I might, for the MOU with British Columbia Assembly of First Nations is exchange. Exchange of people and place, our knowledge and experience in terms of governance and leadership over commercial and cultural entities. Ki te taumata ohanga o whauma I te rānei. Tai mai ai ko ngā rangatira iwi take o kānata ki te rūmaki I te ohanga Māori. They're also looking at how us Ngai Tātou Te Iwi Māori and whauma members take some control and some lead in terms of the strategic economic development in each of our rohe. It feels like family. It feels like home back in British Columbia. So it's very easy, to come here and just, I suppose, fit in. Not only do I look like you, no, I'm just kidding. Ko Terry Tagi, he rangatira o te iwi wuruwhi, ko ia hoki te tihi māngai o te kāhui iwi take o kānata. Mai te hui taumata nei, ka whi koi haere tōna iwi ki ngā pakehi o te aroa. Whenei I Waiariki Spa. Really trying to implement is United Nations Declaration of Rights of Indigenous Peoples as provincial and federal law to align many of the colonial laws with the declaration, to allow ourselves to assert our sovereignty, our self-determination, to allow ourselves to make decisions in our own lands. So I think it's a very similar story that began out of place of conflict, but at the same time we're trying to do our best as First Nations to be. What we're wanting to do with the BCAFN MOU is look at investment, look at the development of Indigenous to Indigenous economy and trade. I would say the most valuable trade we can have is this relationship with the Maori, and from there we can build on whether it's commodities or any other initiatives in regards to economic development. Ko te whakaaetanga nei, he huarahi ki te whanake I ngā mahi tauhokoko mō ngā iwi Māori me ngā iwi take o kānata. Mai o hapānapa, maukaha. Ki te ao tōranga pū, kua mana I te Pāti Māori, te kōpautanga o pene poutu, hei perehitini wahine tuarua, rāua ko Willi te aho, hei perehitini tāne tuarua o te Pāti. Ko rāua tahi, kua roa nei e hoai ana I te waka Māori, I te reo Māori me ngā tikanga Māori, he mohiotanga hohonu o rāua, no roto mai anō hoki I o rāua whea ko maha I ngā tau. Hei tā te perehitini o te Pāti a John Tamihere, he wā nui tai ore tēnei mō te Pāti, nā reira e tika ana e nei ko poutanga nei, hei tā poutu I whakai ki te tūranga perehitini wahine tuarua, nā te mea, ko ia tēnei ko te wā e mātika ke ai. Hei tā te aho I whakaia ki te tūranga perehitini tāne tuarua, kia haere tonu ai tana ngā kaunui ki te mana motuhake me te kaupapa o te Pāti Māori. Ki te nota, hei tā ngā prihimana kua tūrakina e rātau he pūnaha mahi pī nui ki roto I te hiku o te ika. He pūnaha I te waihanga me te tohatoha I taua kai kino ki ngā tō pito kō ke I o te nota. I kitea he pū e ki ana I te mataara I te rūma moe o tētahi tamaiti, I ngā prihimana e whakatewhatewa ana I te whānuitanga o taua pūnaha. Ai uru tomo hoki rātau I ngā whare maha, huri noa I te tai tokerau, me tāmaki makaurau, kei a mārena mane ngā whakamārama. E ki ana e ngā mana whakahaere ko Operation Phoenix tēnei, he tūraki I te hokohoko me te toha pī I tīmata I te wenerei kohori. Ana ko kai taia tērā, ko kai kohe anō tērā ngā wāhi tino nui te whakamahinga I te pī, puta noa, te motu katoa. No great surprise, because even in the recent wastewater, it's a tragedy in terms of the meth addiction rates for the far north. Kaitaia Kaikai particularly, almost at the top in terms of the country. E tori tukau mā whakatoa ngā rapunga I whakahaere tia ki enei rohe I ngā rātata nei. Ana e whakātu ana e nei whakāhua I ngā prihimana e hopu ana I tētahi e whakapaetea ana I whai wāhi ki ngā mahi nei.
We recovered operating clan lab equipment, chemicals related to clan labs, methamphetamine, 9 firearms so far, including a loaded pistol found in a backpack in a child's bedroom at one of the main target's addresses. So it's kind of seriously concerning to see that occurring. Hui katoa e te kaumāwhanga tāne I mauheretia, a te kaumārua I tūkimua I te kōti arohe o kai kohe. The guys or the offenders that we are dealing with, had tribesmen's links, so that seemed to be the gang, and there is some connection to headhunters up here as well in that sense. Hei tā te rōpū mana whakahaere ko ngā kenge kei mua I nei mahi. Ana, kua hoki atu ki a rātou mahi rauhanga, ko te aro ki ngā māma e noho takitahi nei. Again, in this particular investigation, we've seen it again, so these people understand that through methamphetamine they basically entrap and enslave people and then they get them working for them. Hei tā ngā prehi mana kua roa ngā iwi e tatari ana. I tū anō ngā kainoho o kaitaia ki te porotehi I tērā tau. We've been listening to the community. There's been a lot of noise in the community. The community want this. They want us to do something about this. So we're really, really pleased that with the results this week. Nā te nui I mauheretia e mahi ngā tahi ana ngā prihimana kia āwhina I ngā whānau. I was just going to say, and I think that's an impact, a key focus of yesterday's warrants today is to have the ROC teams there because we understand the trauma to the families about what is it, the initial support pieces we can give, and then that might actually feed into some support for addiction and other things going off the back of that as well. Tata ki te kotahi tau te roa o tēnei tūhuratanga, ana e kia nā ngā prihimana he nui tonu ngā mahi, kei mua I te aroaro, mārena mane, te karere. Nā reire, horapa haere tonu ana te ngāngara pī ki ngā rohe whānui o te hiku. Nā kona no hoki ka tūwhera ngā kūaha o te ratonga hō e kia nei ko te puarangi I kaitaia. He ratonga ka whakapaukaha ki te āwhine I ngā whānau e ngaua ana e taua ngāngara. Kei te ki te tonu I te taone o kaitaia me ngā hāpori o te hiku te au pēhitanga o te ngāngara meth. We just know you can't do it for a long time. So we want our door to be open to be able to come in that moment of, I don't want to do this anymore. Kia aro ngātahi ake ngā rātonga o te hiku ki ngā pānga o te meth, kua hakariwahia te puarangi hei kaupapa tautoko I ngā whānau me te hāpori. Te Puarangi is, from my knowledge, one of the first services that is focusing directly on methamphetamine. We've got a lot of services that will do the trauma related to and then the social services aspect of it. But to have a service that has openly and boldly gone, we are going to address methamphetamine use and the dangers is quite exciting for us to be a part of. There's low-level support available, but what we really lack is the high-level support with prevention and postvention residential homes with rehabilitation facilities as well. Well, it means we're not having to take our whānau to Auckland to be able to access rehabilitation services. It means we're not waiting for a bed in Dargaville for our whānau to be able to access those services. It means that they can be at home, stay at home and get the help that they need without having to uplift themselves. Kua tāpui te kāwanatanga I te toru te kau miriona tāra mō ngā tau e whā mai te pūtea hauora hinengaro me ngā rātonga waranga o Vote Health hei hakapiki I ngā rātonga mō ngā hāpori e tino pāngia ana e te meth. Right now, we need to be able to empower our whānau to help their whānau. We are not always going to be able to reach the person in active addiction, but if we can create champions of change within whānau to be able to help their whānau. E ai ki te pūrongo hou a ngā pirihimana mō ngā hakamātautau waipara, ko te tai tokerau te rohe e kite nei I te pī ki te wai kaharawa atu I Aotearoa. I te hauwhā tuatahi o te tau, tata ki te tahi ira rua whetu kilokarāmu o te meth I hakamahia I a wiki. A kua piki ake te hakamahi mā te 25 irarima pai hiniti mai I te tau kua pahuri.
Paraire. Māori whenua being such an isolated place, everyone is related, everybody knows each other. So what that means is that sometimes they're reluctant to reach out to those services because they have whānau working there or they know the people that are working there. That's probably one of the biggest barriers. Hei tā ngā kaihaka haere, ka timata te panonitanga mā te tangata kotahi. Do you know, it sounds very corny, but even if we have one, because one person, it's going to affect the generations coming from that. Let's start with one. Ai marika kua puarenga tatau o te puarangi, Daphne Popata, te kukupā. E kare mā, hei muri ake I ngā whakatairanga e whakatata atu ana tātou ki te whakataetai kapahaka ārohe o te whanganui ātara. Me te aha, kei roto I te kapa o te puke atua, e tahi tau tohito me tahi tau hō ki te atamira. Ki mai anō ki te karere e whakatata atu ana tātou ki te whakataetai kapahaka ārohe o te whanganui ātara. Me te aha, kei roto I te kapa o te puke atua e tahi tau tohito me tahi tau hō ki te atamira. A tāne rore e noho tahi ana, e whakarite tahi ana mo te tūnga tuatahi o te kapa nei. Aha koa te a maimai he kapa tēnei e aro nui ana ki te whakapakari I te kounga o ngā kapa katoa. Mā roto atu I te mātauranga, te mōhiotanga me te ngākau titikaha, ka tū ana ki te atamira. Ko puke atua e tū nei, e neke nei, e nuku nei, ki te whakataitai kapa aka āroe o te Whanganui Atara. Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi I tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinana tanga o tēnei mea, ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou puke atuatanga, e heke iho mai I arangi nui, kia papatu anuku. Tā mātou nā pau, ko ngā marae e toru, o ngā tahataha e rua, o tō mātou nā maunga, anā ko waiwhetū tēnā, ko waini o mata marae tēnā, ko kokiri marae anō ki tēnā. Ko Wilson tērā e tū māro ana ki runga I te papatū ngā waiwai I tāna mātou ki te ao aka, ko tāna e wakaaro nui ki te unga waimuri. Ko te tino wawata kia piri mai te hunga rangatahi ki tēnei kaupapa, me te mōhio kei konei pēr te oranga mā rātou, he nui ngā āhuatanga I te ao, engari ko tāku ki te rangatahi Māori piri atu ki te kapahaka, hei oranga mōu. E tuakana taina te tikanga o roto I te kapa, ko te unga e mātau ana, ko te unga e tau au ana ki te aka. Ai hea, wanga hau I te mea koenei tuku tuatahi. He rawe te tuakana teina kia hau I te mea kua hau te pōtiki o te whānau, no reira kia hau, kua hau te pepi o ngā kaihaka katoa, ko rātou tōku māma, tōku pāpā, tōku whaia, tōku matua. Tuatahi kaore hau uru ki te ropu, engari I haere tonua hau ki ngā parakatihi me ngā noho, I haere, I pukumahi, I whakaurua, I oku pukenga katoa, I urua ki te ropu. Ka tū te whakataetai aro e ki te ware a kinakina o TSB a te tuanga uru mātoru o Hune ki te pokapū o Pōneke. Alana Te Piki Broughton, Taiuru News.
Ki ngā hā kinekina kua tīmata ngā mahi a te Waiteo Māori nei a Zoe Hobbs ki Urupi ki tētahi tūranga toa i te whakataetai Diamond League. Ko ia te kaipupuri i te re koata mo te 100 mita i te rohe o Oceania. I oti i aia te 100 mita i te Huarere makariri i Oslo i te tekau mātahi ira kore toru he kona. I tuatoru ia i muri i te toa orimi pia i a Julian Alfred, rāua ko te wahine i tuarua i te rehi 200 mita o te ao a Amy Hunt. Ka haere Hobbs ki Ostrava i te Czech Republic i Anei ara a te rāwiki. Ana koia te wāhi i whakarite ia i te re koata o Oceania i te rātau. Ara, te kau, ira, iwa, te kau mā whā, he kona. Para huti ana te haere, hoi anora e tiwe, hei muri ake i ngā pānui hoko ka whakatepea ngā mahi a te karere mo tēnei wiki. Kia mau tonu mai. E tiwi hoki mai anō ki te karere, hoi anō koe nā tātou koinga kōrero mo tēnei rā, hei whakatepe ake i ngā mahi katoa a te karere i tēnei wiki. Ko te waiata rongonui pea o te katoa, kia puta ake i ngā kapa o te rohe o te whanganui ātara. Kuia ko tū, te maunga roa me tā rātou waiata te au mangea.